We are here because the parliament keeps putting us aside and we are getting ignored and stuff. We want to make a point, but nobody listens to us. And they keep saying, okay, we will talk about it, but a week after they didn't do anything. Poljoprivrednici se sukobljavaju sa policijom u Briselu. Sa druge strane, radnici javnog prevoza su se pridružili klimatskim aktivnostima u nedeljnim štrajkovima širom Nemačke. Mađarska je odobrila ulazak Švedske u NATO posle meseci odlaganja. Emmanuel Macron je domaćin samita kako bi pokazao da Zapad ima sredstva da pobedi Putina u Ukrajini. Danska odustaje od istrage o eksplozijama gasovoda Severni tok. U jučerašnjem videu jedna od tema je bila protesti u Velikoj Britaniji, umešanosti Rišija Sunaka i optužbama na njegov račun. Sada sam potpuno uveren da se stvari odvijaju upravo onako kako smo mnogo ranije predvideli i ukazivali na raspad zemalja Zapadne Evrope i pristalica Sjedinjenih Američkih Država. Sami znate da je tome doprineo rat u Ukrajini, a između ostalog objašnjavao sam još i zbog čega. Više o tome možete pronaći na kanalu, a sada u nastavku saznaćete nešto više o temama koje smo pomenuli na samom početku. Hvala vam puno što ste tu, ostavite like na ovaj video, zapratite kanal kako bi svaki put dobili obavještenje o svakom novom videu, a mi sada prelazimo na teme. Belgijsku prestonicu blokiralo je nešto više od 1000 traktora usred protesta širom bloka koji zahtevaju promene politike. Izazvali su se ogromni neredi, poljoprivrednici su se sukobili sa policijom u evropskoj četvrti Brisela, palivši hrpe guma na ulicama, prskajući policajce đubrivom, dok su se za to vreme ministri Evropske unije za poljoprivredu sastajali kako bi pronašli idealno rešenje. Dok su farmeri protestovali i u Madridu i na poljsko-nemačkoj granici, najmanje 1000 traktora zakrčilo je ulice u centru belgijske prestonice. Između ostalog, to je zvanično potvrdila i policija, dok su demonstranti bacali flaše, jaja i palili vatromet. Sa druge strane, policija je bila prinuđena, a i sama država, da upotrebi vodene topove. Poljoprivrednici iz Španije, Portugala i Italije pridružili su se svojim belgijskim kolegama u najnovijoj demonstraciji sile višemesečnim pokretom širom Evrope koji zahtevaju akciju protiv visokih troškova, niskih cena proizvoda, jeftinog uvoza van Evropske unije i strogih ekoloških pravila Evropske unije. Neprekidni protesti koji su u subotu doveli do toga da se i Emmanuel Macron, francuski predsjednik, javno iznervira i burno reaguje, uznemirio je lidere širom Evropske unije pred izbore u junu, koji će verovatno doneti pobedu krajnje desničarskoj strani. U međuvremenu ministri su se sastali da bi raspravljali o predlozima Evropske komisije za ublažavanje pritiska na poljoprivrednike, uključujući pojednostavljenje zajedničke poljoprivredne politike, bloka smanjenjem inspekcija na farmama i izuzećem malih firmi od nekih zelenih pravila. Pretpostavljam da je većina vas upućena u zelenu agendu. Da li bi to donelo nešto pozitivno i dobro ili nešto sasvim suprotno, odnosno negativno? Sami razmislite i to dobro razmislite o tome. A što se tiče situacije u Nemačkoj, radnici javnog prevoza širom Nemačke udružuju snage sa klimatskim aktivistima u nedelju dana štrajka, koji je kulminirao kolektivnim protestom širom zemlje i klimatskim protestima u petak. Jedan od najvećih evropskih sindikata, Verdi, koji predstavlja većinu radnika u javnom saobraćaju u Nemačkoj, sarađuje sa organizacijom Fridays for Future, koju vode mladi u, kako same organizacije priznaju, neobičnom partnerstvu, ali koje je nastalo iz priznanja njihovog preklapanja ciljevima. Protesti koji pozivaju sve nemačke pokrajine osim Bavarske uključit će 90.000 radnika iz 130 opštinskih transportnih organizacija i zahtevaće bolje uslove rada, veće plate i ulaganja od oko 100 milijardi evra do 2030. godine, kako bi se udvostručili sadašnji kapaciteti, a organizatori pozivaju na socijalnu pravdu i transportnu transformaciju. A sada nešto što će vas sigurno interesovati, a to je da će Emmanuel Macron biti domaćin, kako smo rekli na početku, samita, kako bi pokazao da Zapad, i pored svega, ima sredstva da pobjedi Putina u Ukrajini. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je domaćin kratke konferencije u Parizu koja je osmišljena da pokaže da Evropa i Sjedinjene Američke Države imaju političku rešenost i vojna sredstva da pobjede Vladimira Putina u Ukrajini. Konferencija koja je inače u toku, kojoj prisustvuje 20 evropskih lidera, uključujući nemačkog kancelara Olafa Scholza i britanskog ministra spoljnih poslova
Davida Camerona, Sjedinjene Američke Države i Kanadu će na sastanku u Parizu predstavljati relativno niski zvaničnici. Ono o čemu se razgovara na konferenciji je veća proizvodnja municije, ali ono što je prioritetno, da li je ostala rešenost da svi budu na istoj strani u ovoj borbi protiv Ruske federacije. Kako oni sami kažu, da je Rusija započela invaziju na Ukrajinu i da će se oni boriti do poslednjeg Ukrajinca, ali ostaje nam da vidimo šta će biti. Što se tiče Švedske, ona se pridružuje NATO-u, to znači da će NATO dobiti pojačanje, jer je Mađarska odobrila ulazak Švedske u NATO. Mađarski parlament je odobrio pristupanje Švedske NATO-u skoro 2 godine nakon što je istorijski neutralna zemlja podnela zahtev za pridruživanje Zapadnom vojnom savezu, čime je okončana višemesečna diplomatska prepirka. Upravo danas, govoreći nakon glasanja u Budimpešti, švedski premijer Ulf Kristersson je pozdravio istorijski dan. Parlamenti svih država članica NATO-a sada su glasali za pristupanje Švedske NATO-u. Švedska je spremna da preduzme svoju odgovornost za evroatlantsku bezbednost. Jens Stoltenberg, odlazeći generalni sekretar NATO-a, koga će zameniti Mark Rutte, o kome smo govorili u prethodnom videu, takođe je pozdravio ovaj potez, rekavši: sada, kada su svi zvaničnici odobrili, Švedska će postati 32. saveznik u NATO-u. Članstvo Švedske će nas sve učiniti jačim i sigurnijim. NATO alijansa se pojačava i to nije slučajno, sve se dešava sa razlogom. A što se tiče Severnog toka, brojne polemike i priče su kružile vezano za eksplozije, a sada jedna vrlo interesantna. Danska odustaje od istrage. Po čijem naređenju i da li je uopšte bilo naređenja ili su tek tako odustali? Danska je odustala od istrage o eksplozijama 2022. godine na gasovodima Severni tok, kojim se ruski gas prenosi u Nemačku, postavši druga zemlja koja je to učinila nakon što je Švedska zatvorila odvojenu istragu. Cevovodi Severni tok 1 i 2, više milijardi dolara, koji transportuju gas ispod Baltičkog mora, pokidani su serijom eksplozija u Švedskoj i Danskoj ekonomskoj zoni u septembru 2022. godine, oslobađajući ogromne količine metana u vazduh. U tom periodu Rusija i Zapad su bili zauzeti Ukrajinom. Kada su se eksplozije dogodile, onda su počeli da upiru prstom jedni u druge. Ko je učestvovao u tome i ko je zapravo odgovoran za Severni tok, govorili smo i o tome i možete pronaći videoklipove na kanalu i preporučujem da to učinite kako se sada ne bih ponavljao, ali moje lično mišljenje da je Zapad direktno odgovoran. Pišite mi vi šta mislite o svemu ovome, hvala vam puno ukoliko ste ostali do samog kraja ovog videoklipa, a mi se vidimo u narednom. Do tada, veliki pozdrav, dobri moji ljudi.